Значи, ajte ili kako Allah deštive, popaše това edebilesi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sava hamdi se zahvala pripadini Allahese, svetovni jeki, uzoresta verdonane, lesta rodeja pomoć, hem oprost, hem isplasta rosaulučnim peso je ratingjale, taramare greške, taramare lošne duše, hem Sava Allah se ratingja, lošni pe lesta rodeja ispas. Kas će Allah subhanahu wa ta'ala ko hidayeti demek ko pravo drumu, a dva tačno tanu ke hidayeti. Kad će Allah subhanahu wa ta'ala ko dalal demek ko krivo drumo, a da lema niše se nikad našiti arake ke dženo, so šetan ne ko pravo drumo. Mesto dučinao kao Allah subhanahu wa ta'ala yekitano. Ovi ratingja sa su džanaja, hem sona džanaja, hem su dikaya, hem sona dikaya. Hem kao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nesru peygamberi tano, birimuta rusa insaniya, kirgalen najşukar insani, najşukar duşa. Hem lese dingale dva vahiy demek dingale lese i poruka u Kurani aminge te anela amin ku pravo drum. Elhamdulillahi rabbil alamin, tara dva baro vakti sonakla Allah dinala mena dva pravila po rahmeti da zungi amin gerdi stoj dersi tekera, su te siklivam rodini poviše, em popaše devlesite ava, su se dva nijeti, a dva mora nijeti te ovel, kad siklovaja nešto ko dini, jedino siklovaja le това popaše devlesite. Em po jako imane te men, em po škar musliman inšal te ova. I da ti počmingja jek masek, taro najšuže masek je su Allah sumutля, ima dva deši dujto masek koji stam loko, bikini pe arapski Dhul Hijja. Dhul Hijja značini, a dva masek su kirila pe, ko dva masek u hađu loko, u hađ arapski su lakil pe. I avdjetano dujto dive. Emo Allah uvek kirila, taro sadla bukja, Allah svoj ratingalen, nesave tepene bukja, posebna vrednost i simen ko Allah. Sar su muklao Allah, taro sadla insaniya, biringja pese najškar insane u Muhammed, hem taro najškar insane u haber u pegamberiya, isto agya biringja Allah, vaktiya, hem masikiya, hem Allah cenena biringja u najšužo masik aminge u masik Ramazani. Hem vakirja i si isto posebna dive, su poviše vrednosti si. Hem si rakija su poviše vrednosti si. Džaneja, naklam, alhamdulillah, u Ramazani, alhamdulillah, pustingjam, alhamdulillah, lilam sadava, kore su šajneti dovinali, sadva se vapi su šajti kerako dva masek. Valla biringja koja dva masek Ramazani i si deš rakija, posebna rakija. Hem baš koja adla deš rakija, perila jek rat, adija rat, leletul qadr vakiripe, i rat tari sudbina, su poviše vrednost staro 1000 masek je sila. Demek, skoro ovtora dešutrin ili štar berš. Jedino adija jek rat. Hem da je vakiru Allah biringja taro salla dive, trišel šo dešupaniš dive su sjemen, biringja posebna dive, adla od prva deš dive taro masek Dhul Hijja. Znači adla prva deš dive taro kva masek akana, so i nam kakva masek, Allah je posebno vrednost isilen ko Allah. Allah on najšuže dive kod celo berš. Znači te halva tačno, i si deš rakja, najšuže, Allah ko masik Ramazani. Ali si deš dive, najšuže, ko masik Dhul Hijja, ko dešudujto masik u islamsko kalendari. Avdije udujto dive tara dva bereketi masik, Emo Allah, kad biringja nešto, biringjale sebebese. Znači Allah dela ko akla deš dive, poviše se vapi. Znači delja kad čkereja šukar, delja ko akva masik, poviše se vapi като вина, poviše te pene vrednost Allah este sile. Mesto te kera ko aver dive atla delja. Hem
Allah kirala adava dar po rahmeti soitano baro aminge. Znači mukela aminge posebna sezonija te volam te terini amen te kera poviše ibadetija. Sad su džanaja kana ko tijareti, ko kinibe, ke džajati kine nešto, ko dükjani, ke mukena zonda angabot, ameno prvo nam su bešajate, prete praven, o dükjani te praven udara, amen već acıkerate, te šajte bina onaj najšužo, hem najjeftino bükja, a gjadanina. Znači džanaja angleder kit perela dia sezonja. A mi studirinaja o novine, hem dikaja, hem spremnaja me nadale divese, kiti si primer ko Mediamarkt, ko Karstadt, znači na kaj te ovo bilo sa vidukjena te ovo zonda angebot, amen yek kurko duy kurke şay yek masik angleder spremnaja men, te džate, hem te koristina adava dive. Znači, a dia sezonja tena na šeltora mare vasta. Čučo, na. Nego me mangaja, ki ti si adva zonda angabo, te dža te dubina adva, te koristina adva vakti, posebno vakti. Agar da Allah mukela mingi, mukela mingi masek, o masek Ramazani, hem vakirga adva Ramazani adva, handela ko adva Ramazani, şeytanen, znači polo ko kirala mingi ibadeti, hem kit kira ibadeti, to više se vapi dola. Agar da Allah mukela ko adla deš dive, prva deš divet aromasek Dhul-Hijja, isto je amenge sar sezoni. Znači Allah bilingi Allah dive, tekera ko Allah dive šukar bukja. Šukar delja, znači poviše ibadeti tekera, Allah se ko Allah deš dive. Znači isjemenek šansa, kad je sezonija, te oprostina mare grešengi sokergamli. Hem tekera šukar delja. Hem adla delja sona kirgamine, palim ti irina ko adval deš dive. Znači, poviše namazi tekera. Hem amen meko kraju kao kira so trebala tekera, hem soj dindo tekera ko adla deš dive. Soj bučukar ko adla deš dive. Znači, ko Allah deš dive, Allah mukela rahmeti, sad su muklali o Ramazani. Sad su muklali ko avel vaktija. A deli se amenge but važno tena na kena kla deš dive, hem ko kraju džave tepen džabuluku kekam. Na kegam ništo. Na koristingam ništo tarla dive. Na kla medra dva sezoni, a dva zonda angabot tepena, na kla ništo na koristingam adalestar. Hem adalese o alime vakirina, vallahi o najsrekno duše adijatani su iskoristini Allah sezoni, Allah su dinga kod celo bereš. Znači ovo džanela, Allah posebna dive, posebna masike, kedatane, hem spremini pe angleder, ti iskoristini adla dive, hem masike, hem adva vaksti, adva posebno vakti, ti šajte uspini, te pene advaj sevapite dobinile. Adva zonda agabo telele, ti bevaste, hem sasu isile ste del ko adva posebna vakti. Hem advaj de isto ka ispasini amen, tarvek dive, su sarine duše su kadaran. Čako pegamberija kadaran to adva dive. Hem sosta kadaran tarijak. Svako amender ko adva dive kadaral, ko adva momenti. Hem ako i nam tar Allah duše, su svako berško po život, iskorustinge Allah sezonja, onda hiç madar. Alhamdulillah ko ve hari posigurno. Nema niko ne neli 100% garancija kad te kuboko dženeti, hem te isplasimo tari kotrani, tarijak, ali ako tu celo život prastaja pala adla sezonja, pala adla zonda angabotje, sar su kereja ko dukjane, onda tu inčela ko vetro adla so isplasime ko ven ko adla dive. Hem ko ven ko dženeti, ko najšukar tana, hem Allah ka dlto adja nagrada su tu su prastandilan, pali adja Allah adva posebno vakti, adva posebno sezoni te vakira. Hem Allah vakiri ko dosta ayeti on pegamberi Allah menge vakirga minke amena kana najivna kya pu te kera baro ticareti baro business te kera pare te jini najšuže ona te kera najviše čave najšuže ker najšuže vorda na cenaso najšuže tana te jaku olo na nego jedino Allah yaratinga minge desi ibadet te kera istrekja u radosluku karakali ko adva drum ako amen ka mislina ke karaka u radosluku istrekja ko pare ko barvalipe, ko nađenava so, onda nikite arakele. Ka arakele ama sekunde kalotke. Kad ikadva radosluku, adva gefühl so šetu snele, jedino
posebna sekunda, posebno vakti, a ne te čutke uvek. Ali ibadeti, kad kereale, kad džajadva drumo, wallahi, ovakva životka usitnija dava radosluko im srekja, im bereketi, hem kad kamerede kao usitnija dava. Adresa vakirino alimija, srekno dava manuštano, ko non stop, dikela, tekeril adava, o Allah sumangila restar. Im Allah vakiri, ko Kurani, ko surat al-Hijr, ko inavar dešvajnato ajeti, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتي اليقين والله كيري بادتي تدبلسه دوك أولا تكي أو يقين أنا صدوا يقين نشت سوديكية تري أكنسا demek 100% birine nešto che di kalan angotiak agadalina muallima wakina advatan umeribe svako kada dikelo meribe pe akenca hem kavorini ko meribe adali se jedino meribe u čačutluku kai svako insani verini deste nema veze da li tano tari Afrika tari Čina da li nađa svako manuš verini kai si meribe niko ne vakiri tu menge svako meribe mene verina ko meribe mene te mera me kaže vinav za uvek niko ne te vakiri znači dva čačutluku su svako verini deste to se dikela pe akenca u insani agar na verini dok na dikla pe akenca agar tačno da li ne ali amena na diklamu cenneti na diklamu cehennem na diklame peygamberi na diklame sahaba amen nikas na diklam lenda ali pali amen verine ko Allah bu kya to se amen semen alhamdulillah ek vera imani semen alhamdulillah hem kukra kavakira sadaqa wa'dahu tačno Allah ikergap olafi hem peygamberi ikergap olafi Allah peygamberi Sova kirgetene ku kitapja, a kana dikhailena marige. Ja kenca, znači yaqin. Emo Allah vakiri o insani kjer mangi ibadeti dok te abut ke umeribe. Znači amen murandina makana taro prvo dive ke tu kugyan ko parteti dali mursh dali çay taro dva dive jiko meribe ibadeti te deleste kere. Dive hemrat. Sose تو سوال تو که هایی ماگل ادوان اکیلا تو که سر تپنه پاری پته بود که نه میگه تو اگر کاره کیوش کاری په برکتی مو پرادسلو که مو همیستره که کاره کیو ابن عباس وکیری همین گه کنه رضی الله عنه وکیری و پیغمبری صلی الله علیه و وکیر گه nane dive ku celo berš su i pomangle devleste nego Allah deš dive ku masek dhul hijja hem nașkar delo society gel pe cu dva masek te cine kurbani te cine adresa Allah deş dive bu şukartane taro Allah o dive taro Ramazani o posledna dive taro Ramazani akala deş dive taro Zulhijja bu şukartane taro posledna deş dive taro masek Ramazani ya halilin şukan adva Murat Cana Ali irad urakya taro Ramazani najšuže rakja ko celo veriš. Znači, u pegamberi Islama inge vakirga kana baš ko Allah sezonija poviše te muči namen, poviše ibadet te kera. Te spremni namen adale, so vakirga od početak, ko Allah dive poviše ibadet te kera. So še te kera kana ko Allah dive ket janaya, Allah dive taro najmangle dive devleste. Hem kaj trebala te kilope kao Allah dive šukar delija, šukar ibadeti, kana su trebala te kilope. U pegamberi sa sene vakiri, si ek hadis Ibn Umar, taro čavo taro Omar, vakiri kao pegamberi sa sene vakirga. Nane nisavi dive, pošuže, hem pomangle Allah este, hem te kilope kao Allah dive but ibadeti, taro akala deş dive, o komasek Zulhijja, hem trebala te kilope kao Allah deş dive, tahlil, demek tevakere la ilahe illallah non stop, bu tevakere. Znači la ilahe illallah znači nane del taro Allah, osim Allah. Hem tekbiri tekere, znači tevakere Allahu Akbar. Allahu Akbar znači nikaj taro Allah pobora nane ništo. Hem tahmid tekere, tevakere elhamdülillah, znači o hamdi hem zahvala Allah istevu. Hem adva ku Imam Ahmed ange hadis. Znači vakiri
ibn Umar vakir ka pejgamberi vakir gaminge. Ko Allah desh dive. Bud te spominaj Allahe. Bud te vakira la ilaha illallah. Allahu akbar. Hem elhamdulillah. Znači amen kad piraja po ulice, ko Allah desh dive kana, ma mislim ti ko sikeracija, ma mislim ti načina sud mora stekera, nego bolje te vakire ti la ilaha illallah, la ilaha illallah. A dikira ko doktori se tu termini. Beşinde ma pravi novina čitin so disingjape fulan koji mulo, koji žingja kale, koji mukla kale, nego vakir tuke la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ne mora da glasujete vakiri, ki ti na kaname ki nemaš ko puži vine. Še kad darancu ta, vakiri Allahu akbar. Kad sad neka prastante, kaj komentari soba. Vakir telo muy vakir tuke Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Vakir tuke adva. Agar tu iskrsne to vakti to vreme ko Allah deš dibe. Slušajte kera pale, a bir slušajte kera. Hem da ko Allah deš dibe vakir yum ko početak, Zulhijja vikini pred vama se se ati hajjuluk vakila. O alema vakirina isi dui deliya tar ibadeti. Isi ibade bedeniye vakiri pe ibadeti te loya sukereli. O telo, to körper. Hem isi ibade maliye, znači ibadeti parenta su kere. Sonra da ibadeti su kereli te teloje. Slušajte kilo pe teloje. Namazi, postive, ageli. Slušajte kilo pe parenca. Sadaka, zekati, hacılık. Ali nane ibadeti su sa adala razna ibadete kirila kojeg delo. Su adava. Savo delo, savo ibadeti adava. So kedela sadava o du ibadeti. İbadeti teloya ve ibadeti parenca. O hacılık tačno. So se hacılık platina pare. Ti dia drumu, mučinjati te teloya. A ti su kere tu ibadeti. Prasteja ko safa marwa. Fordeja baraku mina. Hem beşeya celo ko arafa beşeya ko celo divete pine ko ate ko advaten oprostenja dorde oprostara del. Znači celo teloja a te to ibadeti kere hem parenca kere ibadeti. Znači adva fa'in kere. Znači adva ibadeti kedela adva delo adva ibadeti bedeni hem ibadeti mali. Znači ibadeti parenca šete kere hem te teloja kedela re kojeg ibadeti kojeg delo adva hacılık. Adile se taro najšukar delo šete kere pe koja diždive hacılıku eli umra te kere. Znači otikno hacılık otva kere pe isto. Hem da slušajte kire vadava, sar činavea dia hacılıku, su kire ku kraja ku hacılıku cenina su kire ape, su kire emena kana. Hem da na kire hacılıku akateketi namtani kurbani čine. Hem sadava ibadeti o hacılıku kire ele zbog yek ceno koja dava yek pegamberi İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam ine taro najbare panč pegamberije Allah su spomine ko Kurani. Allah vakiri eklafi vakiri ulul azm. Vikini adare pančem vakiri lenge ulul azm. Znači Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, pegamberi Aleyhisselam. Allah panč pegamberiye bu baro tanisilen uzu Allah nego aver pegamberiye. Posebno tanisilen. Hem tarala panč biringe Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaj posebno tan lesi dinge. A da se vakira je najškar duši, najškar pegamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Znači sakva ibadeti subhanallah u Ibrahimi angaminge. Sakala bu keko hacılık su kerena kana nardu nema vez dali cuvli dali murš kerena adla bu kesu su pegamberi İbrahim aleyhisselam kerke adva. Znači sapalo liste prastaja, sapalo liste su kerke adva ibadeti Allah delija ska gaminge o Ibrahim aleyhisselam. Hem o Muhammedi pali ska gaminge. Allah adeti satte kerope. Dus nardini bistirge adva. Prete je bilo kana adva Allah o vakti spremna İbrahim hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adva vakti onlar da bir sergi adva adeti sarte kerope. Hem greška kergeli. Ket Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme objastinje naredunge još jednom puti skegalinge satrobati kerope adva adeti. Znači najškar dol šeti kerale hacılık otikera
или умра те кера. Hem o kurbanı te çine. Ako şayet çine tu ko kurbanı ker. Ako si to pare te biçale ki Makedonya li ko haber dizia so te kerin tu ke ko tiro anav isto adva şukar te kero. Taro adla na şukar dele so şayet te kero pe isto oposti be. So se oposti be ekdelo ibadeti taro nay şukar ibadeti so şayet te kero. Poşkar taro posti be, poşkar taro sadaka. So se tu ke kere adava dosta kergam laf taro o vrednost. Se ti ne otme so vrednost? Ko bor laf pegamberi sa sam ke ga dinga hadisija o vrednost taro posti be, o pegamberi va kerga ko najviše delija u ibadetija pomninga amigek broj. Kozom sevapi dobinja ke čitina Kurani. Kozom sevapi dobinja ke kerja namazi. Kozom. Jedino ko posti be. Bak ya, adva posti be mangi, hemme kabredinav, nagrada kada kozom me kada. Znači, niko na džanela, kozom nagrada kada dobije postivne, aso posti. A dalje se, o posti be, isto je duito šukar delo šušati kilope ko akala deš dive. Ali ne ako celo deš dive, nego od dešto dive, talo dhul-hijja, o bayrami kalo. Prvo dive talo bayrami. Znači, o prva ejna dive, ako koji šajte postini akala prva ejna dive, onda baro sevapi kada bin talo Allah šukar dele kakire. Hem koji našti te pustini adla celo ejna dive, barem o ejnatu dive, adva yawm Arafa, o dive tari Arafa, so bešena te o hađija so bešena ko adva, sada mene, o brego, adva tikno brego, so bešena tem sarine istihbari kerina. Znači, rodene oprostaro Allah, a so lošna delje so kerije. Hem amena kana Allah so na netane adari, so na neko hađuluku, koja celo puvko, celo svetu, lengi te pustinen adva dive. Ali o hađija su itanate, lengi na ne dindo te pustinen. To se on adva paripe kao lengi. On hađuluko kirina. Aber ibadite kirina. Adite kirina su trebalo to velen kuvetijate. Hem snaga to velen. A dele se, o postibe ko deveto enato dive, taro dhul-hijja, dindo ada lengi su na kirina hađuluko. O lengi te pustini pe. So pegamberi va kirja, Pegamberi sa sama kirja, me ka pustinava dva dive, ek puti pegamberi pustingja ket na kirja hađiloko. Hem ket kirja hađiloko, pegamberi na pustingja dva dive. Adeli sar jana je, ali bena? Kaj dindo adelenge sona jana, hađiloko lenge ti pustinen. A koji tano ko hađiloko, lesina ti pustinen. Pegamberi va kiri, me ka pustinava dva Arafa, hem te pene rodava taro Allah nagrada, oprost me greškengi, duj berš. A dva berš sona klotano, ima dva bež so kavaltana. Znači, a dva manusko koji ka postini ko diveto, ko enato dive, ko yom Arafa, kit ka postini akana kapelo ko nedelja. Akva ko nedelja kapelo. Koji ka postini ko dva dive, te janin kaj Allah inshallah, postini tu minge duj bež taro tumari greške su kergin. Maria dia bari gnada nagrada. A dva bež so kergan, ima dva bež so kavu. Subhanallah. Aj zamislim svako bež kerja ger. Kao čovjek grešenca? Kit kamere? Na. Alhamdulillah ko vet ke čisto. Ke jedintu te devleste, sora Allah vakiri. Nika se navredini ni les repare, ni očave, jedino su ringja pe devleste, čisto srce. Allah vakiri, illa men eta Allaha bi qalbin salim. Znači čisto kalbi ngeli. Hem sar šeti čistine to kalbi, Ariel, Perzil, svoje kad sve to kalbi, naštija da li? Nego ibadete. Poštovanje devlese ket kere. Agar to kalbi čisto kaču. Agar karinetu. Hem ako karinetu greške, karinetu je devlese čisto kalbe. Znači dva baro delo so šete kilope tena izgubina dva delo, dva sezoni, ko divete postina dva dive. Hem koji stile poviše snaga, hem poviše kuvetite postine adla poviše divetaro adva dive, inato dive, nek postini sa adla dive inšallah. Трито слушате килопе, със сваки юма по почетак, о текбирите ва кирипе. Будте ва кирико Allah dive, Allahu Akbar. Hem stesitnete delese. Vakir Subhanallah, Allahu Akbar. La ilahe illallah, elhamdülillah, Subhanallahi ve bihamdi, Subhanallahil azim. Sadala zikre soşete va kere non stop kodive. Daro sabale, jiko akşam.
So Allah vakili ko Kur'ani وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Hem spomine devle, ker zikre devlese posebna dive. Muallime vakilina kaya kala dive tani, deş dive. Misto Allah vakili ko surat al-Fajr, isno vakili madaba. Allah vakili Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr. Allah vakili vel fecr. Znači, sonraki peşver. Hala sobli ko fecr, ko sabah namazı. Ve leyalin aşr. Hem ko deş dive. Kana o alemi vakili İbn Abbas vakili amini ke Allah deş dive o prva deş dive tara Zulhicce. Ve şef vel vetr. Znači Allah vakili hala sobli ke Allah deş dive bud baro vrednosti sile. Hem kad treba ti kirip škar delja kod dva dive. Hem znači kod Allah dive ti kira bud zikri edevlesi. Ti spomine devle bud. A dva ki gimiso hem isi din do taru Ibn Umar, taru čavo e Omere soro, hem taru Abu Hurajra. Kaj ono dujđene ke pelea ke reslalen dva masik u Zulhidža, taru prvo dive, džiko deštu dive. Pirge svako dive ko pazarija, hem glasoja vakirge. La ilahe illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah, ve lillahil hamd. Znači spomnige Allah'e hem kirge glasoja, ti setine nem nardon, isu tekeren salon so kirge, onda tekeren. Te dubinen sevap ya dva dive, Allah dive addeş dive tena izgubinen de, tena naşenlender, biz o nagrada te dubinen. Aver o štart o sošje tekirope, Tauba tekirope. Sodva tauba. Tauba значение te покаянето. Ket кергяне грешка, те пере пишмани, hem te leo nijeti od cili, kaj te ne keri više dva delo nikad pa nek puti, hem te rode oprostaro Allah, adele grešese, adele haramese su kergjanle, hem te dikiš kar dele te kere. Znači Allah štar bukja. Ako kereja dava, tu tačno tauba kere, čisto tauba kere. Čisto, sad ki pre goji bi sergum. Goji. Покаяние. Покаяние керея кане, девлесе. Значи тук е керея ди грешка, перея пишмани. Лео nije ti tena керея ди грешка pa ne puti nikad. Rode oprostaro Allah, hem керея шукар deli. Ket керея adva delo te peni na kergen. Sar te peni nikad na kergen ne adva. Allah ka brešini tuke, nasam adva Omar vakeri, čak Allah adla loš na deli su kergenle, kamenini ile ko šukar deli. Zamislite? Znači to konto na ne ti kerere nula, nego plus kadiltu. Adla minus senele, kad saka čistini tutara dva, hem kad čivotke plus. Subhanallah. Subhanallah. Hem u pančo su še tekirope, tekera bud šukar delija, taro sada ki prefrajvili še ne sergum. Доброволно. Dobrovoljno delija. Znači sunetija tekiri. Poviše sunetija namazi tekiri. O postibe ako nisu sa suneti tuki, na ne farzi postibe, ako suneti postibe. Sadaka te de. Na te ajikiri ek berš ko zekati ke delapete te de to zekati, na. De ak başko akla deş dive, bud sadaka. Slušajte klopi isto panda, ja ziyareti ker averingi. Ko ker. De haybe, vikene nardon haybe te de. Vikene nardon iftari te de. Akana dik kerin tumen akana men alhamdulillah kati familya nam poviše familya nam jedino ek familja muslimania na alhamdulillah poviše muslimania inama kati sar su dingama akana iftari ko ramazani ajte da iftari ko akla deş dive tu das bala sevapi kad dobine poviše sevapi kad dobine znači kergan şukar deli akla tepene ajte živine akla deş dive sar ko ramazani su živingan adama gavati vakiraftumen hay akla deş dive su dingava Allah posebno sezoni hay te usjetina dava atmosfera su i neko Ramazani. Svako amenda akana. Tužno i nam se nakleo Ramazani su se akana ket nakleo Ramazani. A ne više dava adi atmosfera te pini. Agar devler su i nam panlo. Akana pali ringantu ko normalno život. Buti kere akate čave romni halaveli. Bisreya o ahireti hem poviše akana angler dajle džajatke ko dunja loko. Ali ket ina u Ramazaniyati, poviše inam ine ko ahiret. Poviše živingam u ahireti, neko su živingam u dunjaloko. Akana avirčan.
pa hai akla deshti ve Allah palim sumukla minge elhamdülillah. Hai te na palya di atmosfera kamare kera. Hai te jivna po paše devlese paleteva. Hai te ovap ti jivna ek život ahireti život. Ana dunyaloko život. Hai hari adva dunyaloko kugam minge ko srce ti kallale hari. Tu mukale avriyal hari. Ati mukati kubul o ahirete kate hari. Hai adva adiya şans Allah dingam minge kana adva sezoni Allah minge Allah deshti ve. Allah vakiri tekera bu peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakiri bu çıkar dile tekera. Başka akla deshti ve. Pa hai tekera Allah bu kya. Hem teca ziyaret tekere nasvalesi. Kitne nasvalo ki bolnica tano bud baro sevap kada deni. Cadari dik itsi yekisi amal şey ik na janasu. Ako na jane adilen inardo da hay kede tu hem te prala du tirin prala hay te avdeti jekik bolnica. Sigurno siyati muslimania sonelem prala sonelem pena dat ni koy. Janena kaysi subhanallah isi nardo merena na janena kay mulutan na kilop cenaza namazı mingi. Vallahi no adva vallahi ek amalla ke gamengi akiri subhanallah o prvo vallahi nekadile bari nagrada vakiri vallahi şungumine akate amende misnava ine amende kolina ştrasa akate ko ushpanda vakiri penjera ve ki ceno vakiri avdi mulek musliman niko na alo telelle niko na alo tekerelle se cenaze namaz sahiba da vakiri ob naine na gelotan ku camiye su nadu so janenale nego vine tano tepine kukripe adva manushine muslimani mulotana vakiri vallahi mek çindim adva bu tuj numa yeni vakiri na me mora svako puti te pučav ku bolnice vakiri mangi ek muslimana ku mulo vakiri mangi hem kajav ku camiye ka vakira hem agar şayet tekrar ise cenaze subhanallah vakira ndak dikene şkar adva şayet şkar pete kere uzum cini akana muslimane tene ku bolnice ani kona nenenate koy tu mene gol ki bolnica uzun dosadno ati. Te bir şey söyledi bir şey ati. Kokpari. Na vla tüke duruş vana net ki ati. Tu duruş var televizyon. Şu kalli adam. Uzun manuş karadını peke cahit dike manuşe na burmotanu ki bolnica. Yedi te bir şeysi 5 minut ya. Yek kafa tepeyle ya. Yek muhabbet te prave karadını pe. Akuzum karadını pe Allah adres dolosi. İsi yek hadis kutsi kayo Allah vakiri che ti numeri na burmo tu na alan mangeti dike maki bonit. Znači na dike bonit na diklama che ti numeri na burmo. Mu abdi kapuço pe ya Allah sa she tu te vai na burmo. Sa she meta vaftu ke te dikaptu ke tu ina na burmo. Allah ka ki name nego muslovi so ine nasvalo ine ki bolnica tu na alan leste te dike te puçelisi. Te pensa o pesa laf kela subhanallah Allah. Znači Allah deli Allah rodola miner te kelali. Tu se adva isto o praripe bayrolali uzamendi. Ako živna je stavljena sa ko život, kad neko amenda nas valo te džate bešaliste, te analize društvo, onda savo mangi pedva kolo uzamendi. Škar kava. Agar ine angleder, kad ko prala ko pena, agar dan ina. Canlene, kad adva kad na diplomne adva dive ilki cami kad na diplomne o akalaya mora nešto te valo. Me cenab ko manuş nikada mu kela namazi. Ayte ya vinamen te buça. Agar asapki sarki betsiyo masapko kralipeni ozolendi. Ali beneni. Ama men akana duri namadarisar. İnşallah kararısayık dibe agar adva kralipe ozameni te valo. O şofto saşe tekera normal kere kirgam akana laftaro dibe. Saşe tekrope ko dibe taru sabah namazı. Te pene akana ciko akşam namazı. Ciko yatsa namazı. Ali isto irata vrednosti sila. Te namu kakana oreke. Nego isto sarsu kirgam ko Ramazani. Sarsu vakigim hayte živina akla deštive. Te pene akla deštive taru Ramazani tara. Hayte kere da isto akana subota nedelja primer. Hayte kere posebno namazi sarsu vakirgam sunna ili nafila namazi tekera. Kirat. Ay ušti preteđete se ove. Kirtke 2 rekati. Ako magija poviši kjer 4 rekati. Ama hayte vakira te pena te da mingi kokrek farzi 2 rekati tekera. Hay akala deštive preteđete se va hay 2 rekati nafila tekera. Tekerale sar niyeti qiyam el-leyl. O beşi bir akana o namazı kirat sokera oldu. Prima 2 şey tekera. Hem de teçitini pe Kur'ani. Kuzom vakirgam o masik Ramazani Kur'ane soru masiktan. Pa hay akana pale miso te poviši teçitina Kur'ani poviši te pandami Kur'anea. Tu sitina isto di atmosfera Kur'ane seri atmosfera. So sar so inetano ko
Ramazani. Hem tirika su poviše namazek ku cemati tekera. Znači ki camiye. Başka okula deşdibe tedika poviše namazya u vakti te resare ki camiye ku cemati tekera. Zajedno adva namaz inşallah. Hem soşiyete kilope isto, eftato soşiyete kilope vakirgjum te čine kurbani. Koji isilo mogućnost opare te djela kad te amen da alhamdulillah i semen pralakana i semen ako magina te džanen je prav svetano šlahta. Ovi sile kontakti Nemcoja, isile bavanhu kasapitano. O djela dari kinela lestar hem učinela alhamdulillah. Bismillah şayet koji mangila şayet içinela. Koji našti kokuri onda isile mogućnost amena katiki Germane živinaja. Misnava svaka amen da isile akana su šimgjum Allahu alem o najtikno bakrotano džiko šilopinda euro. Taro šilopinda džiko 300 euro. Allahu alem. Zavisini kod hana sigurno si razlika. Jesi. Ali manuš kek canal adva hem spreminim pe adale divesa angleder onda šajti čivol 300 euro kukraj ili 200 euro tuvol Najviše. te čino kukraj. Ako našti aj bišelek zalgo konese organizacija kere amendiki Makedonija primjer su isičurori nardoate ako ne sitar prala adva cena irdo maşallah ola neka dilin nagrada bari hem isi avertana ya Afrika India Pakistan sada Afganistan sada čure tana čure muslimani su nikit na provingje mas aj amena kana svako dve su haya mas am te da pare te keda te da adalenge pare te şatihan onda mas te provingje adva Šuži peso amen svako dve sijeme. U pegamberi sa sam vaki geda koji sili adva nijeti morate vakirija koji dikela to menda u početak taro masek Zulhijja onda hem lelao nijeti te činil kurbani adava tena činil pe bala hem tena činil pe naja. Znači sadla deš dive tena činil pe bala hem tena činil pe naja. Ni pe vasteseri ni pe preseri. Ама ов Dok ako lelao nijeti te činil kurbani. ов коркори те чино, на те чинен лески. Na, of tena činil lakana. Tena činil hiç te mukyo pe naja ger, pe bala ger. На, ама о касапи дали два мануш со мангила. Ne mora kasap nego amen. O kasap ya gel ne tekil adam. Dar tu sargază. Не саргаз да мете магнум те чино. Ako tu kokri te čini. Значи ме коркори те чино. Ako tu kokri ka čini. Ке два мате кана Na te mukene kase, na. на те акана ме мукрум те чинене па ме да начина. Ako tu mukran ne kase te činil, tu ke ko ana Е, два те терас прена два. Dali preferla cu farze cu bașo te nacina mare noapte, mare bala curbanii cu isu cinele. Wallahu ta'ala alim Allah naishka janala akate o peygamber sallallahu vakiri. Koi lela tu mendoro niyeti te çinil. Tu te çine kurbani. Значи ту, те вас теа. Alveli. Вакир те Çurik вас te теа. lem te çine tu te vas te. Te vas te. Gel, et vakir gel. Te vas te ne yaşıyor. Koi mangela lela niyeti. Ko akava deşdive te çine kurbani pe vas te. Herkes yer. Te na çine pe vala hem penaya. Pe prengire te na çine pe prengire vastengirin yani. Ali koi dela veresi te çine Allah Teala alem inşallah ne mora advana ne dindo les. Agar şet vakir. Agar. Слушай, давай кира, значи адова ки ги мисто хаџилоко, кој шајти крил хаџилоко, агар га двата румнаиш кардилија, вала деш диве хаџилоко текери. Hem ako našija dava, primjer omra tekeri, adva tikno ziyaret tipine tekeri. У краю слушайте вакера, агерка завършна дерс, иншаллах. С вакимов почитай. Хайти дика кала деш диве, те ирана дия атмосфера, со сетингамла, ко Рамазани, те анала ко акла деш диве. Значи хайти дика кала деш диве, попа ще това едевлесе. Мен попа ще това едевлесе, кет кара ибадет. А дали си диндо аменги, униети, акана уцили, акала деш диве ибадет те кара, ucili това попаше едевлесе. Се всякава курбани кет кереали. Ай, това керала два кратко, кана два не амаро тема. Се два тема тръбате праве серия. История Ибраиме серия мора серия те кера. Али, о Аллах, народола амендар те чина курбани. Те
adva mast te sredinalin koçuları manuşa. Adva ne o niyet. Adva ne o tsili. Tumen cenena historia taro İbrahim aleyhisselam. Valla baki gelesi teçino kurbani peçavet edeli kurbani. Asavo çava adva. Peygamberi nele o alem ya bakine yap. Taro povişe taro oftor diş berş inele. Naine nisa o maksimi. Hai zamisin celo vreme ađikerea maksimi, probine kerea saso šajte kere, ukulaj do bingan maksimi, ana maksimi, nego amen romajna, lajda advana ne dindo advataro Allah, ali amene murše poviše mangajate, pena tari čaj. Akana Allah dingjatu murš. Uzun tuka mangjadeli murše. Tu akana puro manušina. Akva šaj gotovo i šanse gelitani. Akva poti do bingan maksimi, nikad na ne višeti do bine maksimi. Ako zon mangla İbrahim adali çave. But manglale. Manglale but İsmail'e. Adbor manglale kaya Allah manglati çivele ki proba. Dali o İbrahim'i ka mangela ya lepo bir şey. Dali akale maksime. Sokir gelesi, savi proba çi gelesi. Nabiça gelesi meleko. Nego Allah muklalesi kosuno. Dedi ki o suno. Uçtinga taru suno. Bak ya peçavesi ya İsmail. Abakari. Diklum kosuno kaya Allah bakirga te daftu kurbani. So bakirya tu ya İsmail. O çavo tik noyne bakirina efta ofta berş agar neşto ine. O çavo bakiri na darandio salamena kana primda. Sobete çinema abi tu dirinolina. Sobete çinema ma kaya jabi savo suno be diklantu. Ay be ti dalari naş patime. So ti çinema tu kaya gelantu. So bakiri o ya ebeti o modat ako tu diklan atava agar ako adva taro Allah havala geri inşallah heme sabrliya kova o manuş gelo teçino pe maksime akana kasa alo krivo şeytanesi alo se krivo iyi be akava manuş savo yako verey sele be akava ola vakit teçino pe çave maksime su do bingale palo oftova diş berş Allahu alim kuzum berşa ama agar skoro inele ana ine misavi çave ava prvo maksime Apalem mangel teçino adile maksime kurbani. Aynaş mekatsi davlatar. Mura tekerel neşto tena kerel adava. Jala kiromni. Jala ki hajar. Hajar. Ceneli kaya jala toro makana. Be maksime tere maksime. Jala teçinel kurbani. Aynaş adari. Lilo ibaray fadla pauleste tena şil. Sidin gape. No spingalat. Jala ko İsmail. İsmail. Abi tu data kana taşma kacaka mudaritu. Mangele tu mudardır. Tu bana tik noyna. Haydi vakit dersin istiyorum. Tu dik tu dat tikla suno be. Tu dat peygamberi. Tu avala ne advataro dil. Valla kabi çari melekon. Ayakana amena kana teva. Taşın isile pravo. Ay besima ek argumenti teva kreme desi tena çinalma. Ava kari dat. Na. O svaki aynaş çidi tu mandar. Tu şeytan ya tu lışipe mange mandar. Lela bara fırdıla paulesti. Sinin yapılırsa. Mesela avala ko İbrahim aleyhisselam. Ya İbrahim tu peygamberi inan. Sarşe o peygamberi o Allah tut mangela. Sarşe Allah tutar adva te mangel tırıdlı adva. Haydi misi şukar. Daryalut ki meleko. Acike da telut ki meleko. Maha prasta odma. Atevul o kulu kibera haşa lillah. Kaşını ne şeytani ama vakili. Adama getiru Allah Allah. Tu şeytani naş mandar dur tu samu dikya düşman ya mengina. Tu amengi düşmanina hem tu mangel titsdema tar ibadet devlesi. Tar pravo durma. Naş mandar. Pudinge bara. Znači, dan danas sav hađija ke džana dari, ko 3 stube, fordene efta bara. Svako stube efta. Znako amengi se te setinamen, ke hađa, ko Ismail, hem ko Ibrahimi. Sus te setinamen ko adava. Pe vala sikava mengi adale ibadeteya, pe amen da isto agya morate ovo sus kefta. Morate ova, wallahu alem, najina sus efta. Ali morate haleva kana, ey, valla suma gıltı sikava mengi. Sar ihajar, sidin gapetar o şeytani, hem o İsmail, hem İbrahim, amen da asafko jivat morate jivinale. Yek jivo su tırbulat itidamen tara adava şeytani. Hem Allah vakiri inne şeytane lekum adu, fettehiduhu aduve. O şeytani tümenge taşına düşmani, hem len adale şeytani sar düşmani. Znači, mene treba ne smenjati šinare sre lafi, sre trike. Nego mora devle sor pravo drumu teđa. Sada kada trin, so, Allah vakira mi neki istorija, dali manušenda.
hem o kurbani keçinge o İbrahim aleyhisselam o biyastinge devlese ka İbrahim'e se hem akate kod basırtse nane pomanglo nešto taro Allah. Znači, agar objastinge Allah'a se nakla adva testi to se Allah magla tirikio dali ka magla maksime po şey dali Allah'a. Şayli tu mire sebebe se Çin'e adale kurbani. Znači, adava su mangiale najviše kod dunjaluku. Šajti mu kila dvaja Allah'a se dalina. İbrahim uspinge adava. Hem magla te Çin'e pe çave ali Allah mu kila adava proba. Na mangelo Allah te mudari maksimi. Nego samo probajni. Malo vakiriya. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu najbaro, Allah najbaro. Hem Allah'a eseri ve hamdi. Hem imzahfa. Hem biçagale se bakro hem adava baku çingale. Mesut Çin'e pe maksimi. Cihav diye amenge adava adeti açılo. Sadla adeti ya kohacılık açılo tori İbrahim aleyhisselam. So baro manuş ine adava manuş. Savi bari vere ine adava manuş ine leko sırtse. To amena kenate bak odesi lütfen. Nik nane denaka. Kajikera najena kozam bersha i najena nik nane tekera. Allahu alem. Allahu alem. Ne şkarcan. Znači adia storija akala deštive morate halova. Kaj akava život. Ne sminaja te mangane što poviše taro Allah. Znači, Allah je prvo mora te mangale najviše. Pa najviše ljubav što treba to vam srce, o Allah kava morate, o perdoje Allah'a. Lesri dineye, lesri peygamberiye. Usta Allah ti daj to dati romite čave. To Mercedes, to BMW, to ker, so mangjer. To doni loko. Dozvolimo te mangija dava. Ali na ne dozvolimo te mangija dava, poviše taro Allah. Na ne dozvolimo tu ke te mangije, i boti poviše taro namazi. O komari te mangeli poviše taro o islami taro pravo drumo. Sada lošna delja su isi, sada lošna bukja su isi, sakva dunjaluko su isi. Nasminete ova taro Allah, su mangena dunjaluko poviše taro. Taro Allah. Su si Allah mingi dingya sakala su isi. E pa sartena irina Allah se škaripe. Hem ka irina Allah se sadava ibadite. Aderes inşallah gel ka čino odersi. Ola neka kilometra Allah su ka uspinen svako sekunda taro Allah deštive inşallah. Hem te kilometra Allah su Kabul ile ingredelja kao ben. Hem te lesa o kurbani inşallah mu bayrami. Hem Allah nekir kabul yamendir. Amin amin ve ahir davana velhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.